Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nyan ban. Pesan kesan daripada Lun Sidro anak bangsa Aceh. Darah lahir nikah mangon ya. Nyan. Maka jihlun berani peiklah ayat a'udzubillah lillah bismillah lillah wa qul ja'al haqqu wa dhaqal batil innal batila kana zahuqa ma indakum yanfadu wa ma indallahi baqulun nafsin daikatul maut inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Nyo yang wajib dabite bak bangsa Aceh bansi gom dunia. Apalagi bak ulama-ulama kita nyo riu peik bak bangsa Aceh mendum. Nyan ban. Seluruh urang perjuangan Pansigom dunia nyan mesaboh nyan kelah kita ngon penjajah dajjal teroris Indonesia Jawa binatang burung garuda nyan nyak gedepe de ulama-ulama kita awal haji nyo katruh masa lagi riwayat Nabi Khidir kepada Syekh Abdul Raus bin Ali Al-Fanturi Al-Faridi ba akhir zaman nyo katruh masa wajib bertuh perang kalinya perkara Allah. Perkara bertuh perang kalinya di Aceh banti gomnonya perkara perang Allah yang Maha Esa hukum Al-Quran, Tuhan yang Maha Esa hukum di Pancasila. Nyo perlu pejelah. Baik pegah tauhidnya tauhid di Hukum maju paju. Apa yang tak paju hom. Amban. Ci pejelah ro, putu soro tu. Tabaknya kon tauhid etiket 60 70 50 kadang 50 nabi ke depan. Nya perkara tauhid perang kesucian medulak kepada Allah. Nyamban. Dah ulama kah padi puluh tahun ka 78 tahun dah ulama nak je pegah nadam ni dengar tauhid perang ketujuan tulak kepada Allah. Nyo yu peik mandum ayat a'udzubillah lillah bismillah lillah wa qul ja'al haqq wa dhaqal batil innal batila kana zahuqa ma indakum yanfadu wa ma indallahi baqulun nafsin daikatul maut inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Kita mahlam ayat a'udzubillah lillah bismillah lillah falam ta'tuluhum walakinallaha qatalahum wa maramaita idramaita walakinallaha ramara. Nyo bite banti gom nyo ban. Nyo pupo dalam Facebook ju nyai dengar oleh bangsa. Di mata dunia bahwa saji Aceh getom oleh Allah dalam tabuh rahasia. Mekah Madinah Aceh le zago Mekah Madinah Aceh getom dalam tabuh rahasia. Mekah Madinah ditelah oleh kafir Belanda Jawa nya. Maka jadi diserang Mekah Madinah. Menan haba yang lunjut berahli telapi. Anjir apa yang itu pui cuma. Nyan menan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.